Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani Pau Pazari, Ahanbada Maroipa Pau. Rashtrapati Draupadi Murmu Lusingduna, Miyam Nangasi, Nupi Lalda Saru Yakibi, Thona Parabi Imasangi Mafamda, Igai Kumnaba Utkre. Rashtrapati Nangasi, Senapati Zilada, Sakot Thorangi Project Teret Sangaki, Atai Project Mangana, Zatra Hunki. Mariputaruk Suba Nupi Lal Ningsing Thoram, Manipuramati Manipuri Sing Kundava, Atai Mafam Sing Dangasi, Paksana Pangtok Naki. Sarkar na hairi, hauki basai tara asida leibaga sigi mahi morong puthokpagi sang sada nipu mari hengale. Amasong leibaga senengasi kendragi hanagi mantri Sibaras Patel lekitabada thamoi songna awaba phongtokre. Rashtrapati Draupadi Murmu Lusingduna Miyam Nangasi Nupi Lalda Saru Yakibi Thona Pharaba Sing Adugi Mafamda Ikai Kumnaba Utkre. Rashtrapati na Nupi Lal Memorial Complex ta Thona Pharibi Ima Sing Adugi Mafamda Laisu Katuna Ikai Kumnaba Utki. Rashtrapati na Imphal gi Sri Govindaji gi Mandir desu Satuna Lai Khuramki. Tungda Senapati Jila gi Multi-Purpose Hall da Pangthok Pathoramda Rashtrapati na Jila Adugi Sakot Thorangi Project Teret Sangaki aduga Atai Project Mangana Jatra Hunki. Sangha Kriba Project Sing Adugi Manungda Lupa Koti Kunmanga Sangna Saba Model Residential School Ama Lupa Koti Tara Sangna Saba Upgrade Tauraba Primary Health Center Ani Lupa Koti Tara Mathoi Sangna Saba Bailey Bridge Ani Yauri. Atai Project Singi Manungda Lupa Masa Masung Nupi Masa Singi Hostel Saba Policing Amasung Public Safety Hagsel Amadi Siksagi Lamda Pibam Pagalanaba Project Sing Yauri. Senapati District Headquarter da Hek Thungbaga Rashtrapati na Relief Camp Singda Sangjapam Lauduna Leiriba IDP Singa Unaduna Warisanaki. Mahangna particularly vulnerable tribal groups PVTG gi Manung Saliba Manipur gi Amatangairaba Maram Tribe ki Lusingba Singasu Warisanaki. Thoramatu Wangang Bada Srimati Murmunhai Manipur gi tribal singi Thak Wangkharanba Makoi Bungakpi Sanbiba Sel Tumgi Pibam Pagalanba Madi Leibaga Sigi Saukut Pagi Lamzel da Makoi Busaru Yahan Bahibasi Leibaki Mangzil Thaba Tausilni. Rashtrapati Nahai Tongan ba Kanglup Singna Kundaba Lol Kaya Leiba Sanskriti Amasung Haunda Lonsat Kaya Asina Manipur gi Sakti Oiri. Mahagna Raja Sida Leiriba Kanglup Kuding Makta Santi Amasung Nungsi Sanaba Puraknaba Honabada Amana Amabu Mateng Pangnanabasu Haiki. Rashtrapati Nahai. These initiatives will improve lives of thousands of families in the area and bring essential services closer to remote communities. Manipur's strength lies in its diversity, its culture, languages, and tradition. The hills and the valley have always complemented each other, like two sides of the same beautiful land. I urge all communities to continue supporting the efforts for peace, understanding, and reconciliation. The Government of India recognizes the aspirations of the people of Manipur. Manipuri Sabhyata bu Samgalamba Maharashtra Garib Niwas Haibihiramda Numinigi Oiba Zati Thaki Seminar Mangasi Imphal West Jilagi Konjeng Lekai Doliba Bhaskar Prabhat Haudokre. Seminar asi Nai Delhi ki Indian Council of Historical Research ki Makhata Manipur University ki College Development Council amasung Manipur Seva Samiti na puna sinbani. Thoramadu da wangang mada kendra gi hanagi Shiksha Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Singh Nahai Maharashtra Garib Niwas gi matamda Manipur da anoba awonba kaya purakpa ngamki. Mahaki matamda lengak thaudada masak thongna thabak kaya paikitki. Mahaki matamda Upper Burma, Kabo, Sindwin Frontier amasung Tripura Kasar Lamdambu Mai Pakna Lanthengna Bangamki. Magna Hai. The early 18th century marked an imperial moment in the history of Manipur and encapsulated in the reign of Maharaj Garibani was widely remembered as the kingdom's most expansionist ruler. His period witnessed systematic military penetration into Upper Burma, Kabo Sindwin frontier and Tripura Kasar region, alongside profound changes in administrative practice and religious policy. Haudopaki Thoramda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendra, Manipur Seva Samiti ki President Dr. Singtham Chandramani, Indian Council of Historical Research ki Mihut Kayasu Saruyaki.
थोरम असिगी टेक्निकल सेशन दा केंद्र की हानगी राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन सिंह मणिपुर की ngमखै पाकथोक चाउथोक हनबदा महाराष्ट्र गरीब निवास की थौदांग लालोंग लानमी की तौबा ngamba शक्ति हाइबसिदा से पाथोखी तरानिपान सुबा स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल माई पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे फेस्टिवल असी था असिगी तरा तरेतिगी तरा मापन फावबा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की मिनी स्टेडियम दा पांगथोकनी फेस्टिवल असिगिदमक मियोय लिसिंग मरी चनगदबा मफम सेम साबा लोइरे मसिगिदमक स्टॉल चिंगबा सेम साबगी थाबक अथुब मतम पाइखलगनी फेस्टिवल असिदा कोमला थाबा लोमी सहम लोमना अथोय अहिन तानगनी ख्वाइदगी मकोक तारबा कोमला थाबा लोमीदा लुपा लाख अनिगी मना पीगनी फेस्टिवल असिगी मनुंग सन्ना ऑरेंज क्वीन कंटेस्ट पांगथोकनी मकोक तारबा कंटेस्टेंट लुपा लाख अमा मखाई मना पीगनी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजेंसी चांदेलना नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी चांदेल के खुसमदरगा लीगल सर्विसेस कैम्प अमा ngasi जिला अदुगी जाफू बाजार दा पांगथोखरे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मरी लेना पांगथोखिबा थोरम अदु जिला अदुगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बिनी ngangoम की लमजिंग मखाता पांगथोखिबनी थोरम अदुदा हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन लेमना तौबा मदी अतई थोरम कया पांगथोखी पाउगी मरक थन्ना अतेंबा ब्रेक अमा तानसेन ट्यूटोरियल क्लास 9 अमदी 10 की मेगा टीएस तारीख 13 डिसेंबर सिंजगनी तौजबदु लेबाकी इरांग मरम ओरेगा लागिबा तारीख 19 डिसेंबर नोमाइहिंग निमित्त ओइना सिंजरगनी अकुपा मरोल की दमा खोयाथुंग पोलेम लेकाई की ऑफिस नत्रगा 9612200132 नत्रगा 9774576510 दा कांटेक्ट तोबियो नंबर अमुका हना 9612200132 अमदी 9774576510 ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राज्य की होम विभाग ने सिंधुना इम्फाल की जीपी वुमेन्स कॉलेज दसु नुपी लाल निंगसिंग नुमित की पालन थोरम पांगथोखी थोरम मदुदा वांगांगबदा राज्य की चीफ सेक्रेटरी पी.के. गोयल ना हाई नुपी लाल की मथौना लेरिबे इमासिंग अदुगी खुदुंग इंतुनंगसिगी मिरोलना लमदमबसी साउखटपा मसुंग मांगजिल थाबा राज्यम ओहेनबा होनगदबनी मागना हाई नुपी लाल असी इसम संबा इतिहास की थौदोक अमा नते मसिना लमदम असिगी नुपी सिंगी थौना लेंजेल असुंबगिदमक अमत ओइना खोंगफम सेना संगसिनखिबा खोंगजंग अमनी Manipuri women are leading and inspiring change across every field, carrying forward the legacy of Nupi Lal. They stand as a role models for younger generations, proving that women today are both guardians of tradition and drivers of progress. Reforms such as Nari Shakti Vandan Abhinayam, providing 30% reservation for women in parliament as well as state assemblies, mark a significant step towards women-led development. Supporting women-led enterprises strengthens families and communities. थोरम की सरुक अमा ओइना तोंगान तोंगान बा नुपी लुप सिंगना सिंधुना नुपी लाल निंगसिंग लमजेल तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा ngasi अयुक पांगथोकनेखी स्टेट लेवल नुपी लाल निंगसिंग लमजेल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने सिंधुना कुथरा मरी सुबा स्टेट लेवल नुपी लाल निंगसिंग लमजेल नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दगी सिंगजमई फावबो सेनखी नुपी लाल निंगसिंग नुमित तोंगान तोंगान बा लुप सिंगना सिंधुना तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा ngasi पांगथोकनेखी यूनाइटेड मणिपुर मुस्लिम वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखी अमकिल सिंधुना पैलेस कंपाउंड लेबा लमयानबा संगलेंदा थौरम पांगथोखी याइफकोल विलेज लेवल फेडरेशन बिष्णुपुर जिला की नारायण सैना सिंधुना मोइरांगदगी नुपी लाल नुमित के मरी लेना लमजेल अमसु सेनखी लेमरोल संदुरा लमसिंग लुप लेसल सिंधुना इम्फाल ईस्ट की खोंगमन जोन 5 पांगतोब थोरमदा नुपी लाल लेकित्रब इमासिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना अवाब फुंगतोखी अपुनबा निंगसिंग मरुप नुंगोय अवांग लेकाइन सिनबा अनिसुबा सीनियर सिटीजन सिंगदा कच्चबा निंगथम खुदोल तंबगी थोरममा ngasi नुंगोय अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थोरमदुदा सरु याखिबा खोंगबान ताबम इबोमसा एमएलए लुसिंगतुना नुपी लाल द लेखित्रब इमासिंगी मफमदा लेकतुना इकाई खुमनब उठखी थौबाल खेत्री लेकाई वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन अमदी सोशल एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना नुमित असिगी पालन पांगथोखी नुपी लाल निंगसिंग नुमित ऑब्जर्वेशन कमिटी जिरीबाम सिंधुना ngasi जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की ऑडिटोरियम दा थौरम असि पांगथोखी
All Assam Manipuri Maira Paibi Apun Baluk Sinduna Nupi Lal Ningsing Numit Thoram Silsar Gandhi Bhavan the Pangtoki Patriotic Writers Forum Manipuramadi Manipuri Women Literary and Cultural Organization Sinduna Nupi Lal Numit Assamgi Hozai Gobin Purda Leiba Thambal Rising Club and Library Ki Lampak the Pangtoki Manipuri Women Convention Tripura ne senduna Nupi Lal Ningsing Thoram Agartala da leba Press Club ta kasi pangtokhi Thoram ki saruk ama oina mioi tarahom doine saba Tripura Manipuri Women Council ko bulup ama semkhre masigi president Hawaibam Maya Singhana oire aduga General Secretary na Yambem Samapika Singhana oire Nupi Lal Ningsing Numit Thoram Gamari Lena Indian Red Cross Society, Imphal East District Branch Samati, Manipur University, Department of Vocational Studies and Skill Development Ani Kusam Naraga, Babina Blood Center Sajiwada, E Dan Tobagi Thoramama, Nasi Pangtoki, Nupitara Yauna Punamioi Kuntarena, E Dan Tauki. Khoirom Dipu Singbu Lok Janasakti Party Ram Bilas Manipur Unit Ki, State President Wena Khale. Mahapu President Wena Khalakpada Dolgi National President Chirag Paswan Ayaba Pikre. Dr. Sanazam Ranbir Singh, Central Armed Police Force ki Inspector General Medical da Promotion Pikre. Mahag Imphal West ki Uripok Haubam Dewa Lekai Degini. Central Armed Police Force da Phamasi Paiba Mahagna Manipur Degi Ahanba Oire. Kendra Sarkar na Haksangi Pibam Miman Adrabasing de Piba National Dibyang Artisan Award Panglakraba Yangkom Ongbi Indirabu Mahaki Pogna Pam Lamdam Kaksing Mayay Lekaita Taram Upaki Tormama Ngasi Pangtokre Tormadu Social Welfare Sporting Club na Sinduna Pangtokipini Paugi Maraktana Atenba Break Amamu NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chaba Pizari State asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdop naba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employees singisu laying bada khudong chaba Pizari Dr. Singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gidamak AOI Babina Specialty Hospital, Sajiva Jail Road, Khabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Akas Bani Imphal Tagi Pau, Tabiri. Sarkar Hairi, Hauki Basai Tara Asida, Lebagasigi, Mahimorong Kutopagi Sang, Sadani Pumari Henkale. Raya Sabadangasi, Wangi Matamda, Kendragi Low Singu Mantri Sibara Singh Sawan Hai, Masi Lisingani Tara Maridigi, Lisingani Kunmari Pabada, Anobo Makalgi Moru Marang Singh, Matam Basunaba Technology Amadi, Low Singugi Tawankaya, Packet Padagini. Rashtrapati Draupadi Murmu, Pradhan Mantri Narendra Modi, Lok Sabagi Adaksa Om Birla Amadi, Atai Lusingba Kayana, Kendragi Hanagi Mantri Sivaras Patil Nalekhitabada, Tamoy Song Awapa Pungdokre. Lok Sabha Dagasi Ayuk Sivaras Patil gi Mafamda, Sradanjali Katuna Ikai Kumnaba Utki. Hausik Sanabagi Pau, Heirangkhongjam Bhavan Dagi. Bisnupur Jila gi Thanga Khunjam Laikai Laning Tholampak te Sathariba Manga Suba Raisa Thaki L Ibocho Memorial Open Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta LLCC Ningthaukhongna CLT Singzamaibu Ran Mari da thoikre. Tournament asi Morning Star Association Thanga Khunjam Laikai na sinbani. Asian Cricket Council na sinba Under 19 Asia Cup lising anikun ga mga ngasi dagi Dubai da hawkre. Ngasi ahan banumita Bharat na UAE bu ranchani ya kuntra marida thoiki lakliban nomaizing numita Bharat amasung Pakistan sanagani. Tournament asida punna team ni pana group ani kaidokto na saruk yari Group A da Bharat, Pakistan, Malaysia amasung UAE, Group B da na Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan amasung Nepal ni final match tha sige kun gamathoy da sanagani dizamni Aroibada Maroiba Pamo Rashtrapati Draupadi Murmu Singduna Miyam Nangasi Nupi Lal da Saru Yakibi Thauna Pharabi Imasingi Mafamda Ikai Khumnaba Utkre Rashtrapati Nangasi Senapati Jilada Sakot Thorangi Project Taret Sangaki Atai Project Mangana Jatra Hunki Maripu Taruk Suba Nupi Lal Ningsing Thoram Manipur Amadi Manipuri Singna Khundaba Atai Mafam Singda Ngasi Paksana Pangthoknaki Sarkar na Hairi Hauki Basai Tara Asida Leibag Asigi Mahimorong Puthopagi Sang Sada Nipu Mari Henkale Amasung Leibag Asini Ngasi Kendragi Hanagi Mantri Sivaras Patil na Lekhitabada Thamoy Sogna Awapa Phongdokre Paulo Isare